Pamiarsa keramani ngosekin kewentenan pasar tradisional untuk numbas pebuat rahinan penampahan galungan. Sili tunggilnya nih ring Pasar Agung Desa Peninjauan Peguyangan Kangin dan Pasar Utara. Pebuat sani akeh keruruh keramani ritat kala penampahan inggih punika daging miwah lakaran base. Asa punika kanan Pasar Agung, Desa Peninjauan Peguyangan Kangin dan Pasar Utara. Dawa galah tigang semeng kramane sampun ngerawin sile tunggil pasar pinih rame ring den Pasar Utara puniki. Nemonin rahina penampahan galungan, los pedagang daging kepanggih rame kerawin oleh pembeli. Sile tunggil pedagang anggun mausang, kanan rame sekadi puniki sampun memargi dawak tigang rahina sedurung penampahan galungan. Puniki memargi sinarengan ring panincapan pabuat daging nyangre galungan. Raris majeng pengarga daging kauningin nenten wenten panincapan dahat ageng. Wantah dasa tali rupiah a kilo. Sanes sadurung nyane pitung dasa tali dados ulung dasa tali rupiah a kilo. Raris ngenenin indik kewentenan stok daging ring Pasar Agung khusus nyane kepasti kayang aman kantos pengrauh Raina Jakat Kuningan. Panincapan pabuat daging bawi ring penampahan galungan mejanten mawasana ring pikolihan pedagang. Manut pedagang Rahina Dani Side molihang panincapan pikolihan kantos 3% sayang sareng Rahina katah nyane. Bu, keramaian pembeli ini ke puncaknya hari ini, Bu? Sebenarnya udah dari hari Minggu, tapi sekarang emang lagi puncak. Per hari berapa kilo terjual, Bu? Kurang lebih dari 150-an. Selama hari raya Galungan ini kira-kira peningkatan omsetnya, Bu? Berapa persen? Sekitar 30-an, 30% mungkin. Asa punika taler silih tunggil krama mausang nenten mapikobet indik panincapan harga daging punika. Dani mausang kahanan sekali inucap sampun kata memargi nyangre rahina jagat napi malih pengarsan kramane sayan ageng. Itu galungan aja. Apa namanya? Apa namanya itu ya? Yang Galung. galung. Bikin lawar, Pak. Awal. Pak, dengan harga daging apa namanya babi udah saat ini bagi Pak wajar, Pak, nggak? Ya wajar lah hari raya. Iya, iya. Tios pedagang daging keramo taler kepanggih ngantri ring los-los lakaran base miwah janganan. Ya diastun harga pedas kauningin nincap nentenes gegiras keramane antuk numbas lakaran base. Raris ring kuentenan pedagang buah anggen ngejangkepin upakara taler kepanggih kakosekin oleh pembeli. Wowohan sekadi Aceh juuk salak miwah apel tur manggis akeh karuruh kramane anggen Banten ring rahina galungan. Ari Wiratmaja Bali TV.